Mohanna survey sir, thank you sir. Traffic OC Church, thank you sir. Madam Yushi Kushi. Sir, time to say. Okay, sir, give time to go. Just time. Time by yes, time give us time to go. Sir, please. 이제 아마 좀 내가 알긴 하세요. 속게 비마스 때문에 왜 알긴 할 때도 비 뭐가 파트너십 그룹이 뭔가 붙이고 뭐 다른 그룹이 뭔가 왜도 아직 마스터는 한번 왜도 다 시험 받은 거는 네 테스티모니시나 이런 사람이 그래서 이 뭐 이도 왜 그다 그거는 강원 주가 다 이제 우리 보게 왜 거기 우리 있다 자기 전에 얘기했어요. 소리 어디 거기 타고는 무슨 얘기 봐. 뭐라 아마 그때나 뭐 그다음에 아마기 와이프나 얘기나 아마기 빨리 그 시간이나 얘기 좀 시작하는 거 같아요. 지금 아마 뭐 패밀리를 mon coba dia hoje do amado monge aqui uma babia que vai muito bem de to ele cada memória a se devi então acho que tá challenge me chama aqui só que mas que não só que tá hoje não pode ter ele we kita pada saja aqui for class of factor para first gift kalau tiket itu good news Bible tu yang itu je boleh ada itu tahu jadi mungkin gift je apa je itu Bible tu itu first page mana tu kita last day so maybe now itu try nampak ni dia maybe itu tak maybe so my first itu first kalau tu kita waktu kerja itu the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Itu first mungkin itu first tu kerja. Itu mana itu maybe itu first itu mungkin nomor sekian kita kalau boleh soalnya kita alat kita dimakan sih. So itu kan itu teman kita Christian family itu teman kita Christian itu nabi kalau itu Bible itu amalah itu the word of God itu amalah itu saya kalau amalah hati sih saya kalau itu mungkin kita itu amalah itu life itu amalah itu lebih tak boleh itu ina usia itu amalah isola kota kota boleh nak pergi itu amalah life itu life asal itu cahaya itu boleh itu life aram itu boleh itu itu mana itu amalan itu kita chance itu problem itu ada amalan itu di sana kita amalan di sana itu Christian amalan itu visual pacaran dia itu chance itu baru mana itu own life problem own experience kamu itu share itu nah emang tak guna lebih Bago emang tak sekali lagi prayer kalau lebih mau bisa makin support punya aja. Word of God, the Bible verse kan TV, tapi teman pun nanti lebih dapat justru makin pun bisa, memang sebenarnya. Kita lagi Bible verse itu mau life tiki juga kalau yang aku itu, dapat justru itu, aman itu mau nanti pacaran tiasa itu aman kimi sebab aman interest nanti itu Bible verse kan itu. Ajaran itu jadi itu aman itu tahu apa sih aman itu apa namanya saya itu aman itu menguas kemudian aku pasang itu aman life di time jangan itu ya itu di sana itu kita aman mother in Christ itu mother in Christ pun itu nijola pacaran dia itu dan mula sebut lebih kita lebih time dia itu nak uji lebih bicara
अस्ति एउटा टाइम जाने itu याद आइसक्यो त्यो याद आउने itu sustain sama itu sustain guna itu life to join itu untuk tahun lebih namun itu untuk memorize perlu dijadikan itu anda mantai itu namun untuk kalau ada lebih kalau ada lebih kita harus itu ya ada itu namun itu kita on untuk disebut skills itu kita share dia Pastor gibi bir şey de ihtiyacı ama bir böyle kadar kaybolmuyor diye düşünüyorum. Time diye bir şey de ihtiyacı. Amarko प्रेमलाई एक्सप्रेस गर्नुलाई र आज यो शुभ अवसरमा कतिजना आमाहरू आउनुभयो सबैलाई ह्याप्पी मदर्स डे र सधैँ जेनेसी दिस विक धेरै नै चिन्ता कुरा चाहिँ एकदम के भन्छ पपुलर छ क्या पाकिस्तान इन्डियाको भर एउटा यस्तो गर्दाखेरि हिजो अब छेउमा सानो केटाकेटीहरू भयो र हाम्रो फास्टरको बारेमा भन्दै थियो कमेन्टरी दिँदै खोर्डे त बाबालाई माथा नखाइदिए मुर्गीलाई माथा खाइदिए त्यो सुनेर मलाई धेरै हाँस्नु मन लाग्यो राति निन्द्रा नआउँदा सानो एउटा पोएम रिसाइट लेखेँ म यो पोएम रिसाइट गर्न चाहन्छु यो स्पेसली आमाहरू जति छ तपाईँहरूलाई डेडिकेट गर्दैछु आमा आमा सब धेरै छोटो छ तर धेरै गहिरो छ एक पल वहाँको मुहारमा देख्दा कस्तो बेचैन हुन्छ एक पल पनि लाग्छ कि वर्ष बितिसकेको छ स्वयं परमेश्वरले पनि सोच्नुभयो होला कस्तो होला यो संसार बिना आमाको त्यसले तपाईँलाई स्वर्गदूतको गुण दिएर यो पृथ्वीमा पठाउनु भयो कति सङ्घर्ष हुन्छ तिमी तर मुहारमा कहिले निराश देख्नु भएन र तिमी कहिले हुन्ना र ना भन्नु सिकेको छैन सबको लागि सोच्छ तर आफ्नो लागि कहिले ध्यान दिन्न बिहान उठी चुल्हा बाली सबै काम गर्छ कसै बिमार भयो भने निन्द्रा पनि त्यागिदिन्छ आमा आमा सब धेरै छोटो छ तर प्रेमले भरेको छ जति ठुलो जवान भयो भने अझै पनि चोट लाग्दा मुखमा पहिला जस्तो आमा नै छ आँसु लुकाइकिन खुसी बाँड्छ आँसु लुकाइकिन खुसी बाँड्छ कहिले त पानी मात्रै पिएर पनि खाली पेट पनि सुत्छ एउटा घरलाई सडक बनाउने आमा नै हो वा बिना यो संसारको खुसी बिना एउटा म माया नै हो आमा आमा सब धेरै छोटो छ तर आमा सब बिना अन्य भाषा भी अधूरी छ धन्यवाद Thank you so very much. I wish you after blessing you. बेसी खुसी आमाहरू याद गर्नुहोस् बाबाहरूले पनि त्यति सामान गरेर आमाहरूले सिम्पल बनाउनु होला एडभान्स हाम्रो बाबा सेक्रेटरीले